Ilo wenka riming sarom gada lone feming combat minatin sa nang pinabara ya kumibiri tlaka na bing sarome na tlaka ni sa kolong sa stage shirko tlaka lo na mo tla kore rabo muna siguro kume muna ra ngwetlia ya ngwenta mala la magandbere makumembere na ro ka sungula ko ela ka vikole ka la basu bakhumba na kana ka stibile sumendo ngako ela ka vik subula la fa na ba hola at 15 ni ba hola na mutla ne ne bola ba 15 yebisana bako me impela me hole na mutla. Esa soming sarom gara lo fema kuramba kuba famana ina kana ko Afrika wa Vulavula ntere mina ni khalanga pet matebola ne ngwana smart wa jimo hlanga mashingirtana wa chacha na makuna na wandanda zinta ka wena twin la studio 13 polokwane ekutesala ngona ko Afrika wa Vulavula umeliswa inchindani Eric Mabasa sasungale simina na wena mingseromena famba swingwe kufika leka hafu kupela wara ya nhlekani lo akhale ngopfu ma kutwa kutimaka ta kupfala ka swikolo vana va pfale swikolo swi vula ku sevele ku wiseni vadyondzi va ka grade 12 na va hetile xikambelo vadyondzi swi vele ku makeni na vo va heta ku nga ri khale va ta tlhe va hola ku nga se ba khisimusi ha swona kumbexana kumbe sa handzi swona masiku lawa kambe mhaka leyi nga ka yona mingseromgalelo ni fm nhlekani lowu i timhaka ta tola ta ku se loko lembe ri karhi hela ri kutani vanhu va languta ku va fambe njhani mi ta tsundzuka ku na hoyihoyi leyi nga koho ya ku languteriwa ku president Matamela Cyril Ramaphosa va humesa xiviko lexi kombaka ku vaholobye va tirhe njhani se kambe swi tikomba va nga ri na ku tsakela ku la ku endla tani xivutiso ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku va nga ri na ku tsakela ke hi ta va ka hi bula na muhleri wa tipolitiki la nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa kambe ke hina hi nyika wena nkarhi namuntlha ka nakona ku Afrika wa Vulavula ku ri hi ku vona ka wehe i vona ongeti va holobye va nga va tirhe njhani va MEC va nga va tirhe njhani va meyara va nga va tirhe njhani hi ndlela yaleyo a ku kombela ku hi famba swin'we hi le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za 0860002543 hina hi la ku languta ku va tirhe njhani hi ku vona ka wena u vona ku MEC wa yini i tirhe njhani hi ku vona ka wena i vona ngati holobye u tirhe njhani u vona ngati mukhanselara a ni ngova hinkwavo vanhu lava tholiwe hi yina sa hi ku timingisiromehe hi le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 0657443911 na teka riqingho rero hi twa ku n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi hi wihi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi Mavonelo eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa Vulavula ka vula mingisirovena hi anamiseni miehleketo ya hina hi ta na n'wangulo wa hina hi ndlela yaleyo 0860002543 kumbe tirhisa x handle ya nongonoko ya @Afrika Munghana Afrika ya C handle ka sweswo u nga tlhela u tirhisa nakambe na ku kandziyisa rito ka 0657443911 a hi languteni hi lava vanhu lava hi nga va thola hi tivhoti ta hina vaholobye president va fanele va tivisa xiviko xa ku vaholobye va va tirhe njhani kambe ku fika sweswi a xi huma xiviko xolexo ku na ku chava ka vanhu vo tala ku hikokwalaho ka yini president va ri ku hlwelini ku va va endla tani swi nga va swi vula yini hi timhaka ta matirhelo ya vaholobye kambe ke na wehe hikwalaho nga tshama kona wa kota ku swi vona ku holobye wa timhaka ta magondo u tirhise ku yini holobye wa timhaka ta mati u tirhise ku yini holobye wa timhaka ta dyondzo u tirhise ku yini sweswo hi ku ya hi ku languta tindhawu leti mi nga ka tona hi ndlela yaleyo se a hi ku twimingisoromeni le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za 0860002543 loko u nga tshembi ku ya teka riqingho twana hi lowu wo sungula hi n'wi tekeli nhlekani mi mpfokeni mpfokeni la ka n'wamitwa mina ta bela mavoko ka popira mathuva ni vona ku ri munhu a tirhaka swinene popira mathuva ya ni vona ku ri munhu loyi a nga tiyimisela ku tirha wa gingirika mani mi vona yini tiambulense ti xaviwini loko a twa ku na xirilo hala wa tsutsuma waya a swi ta ene u yimela na timhaka ta yena eya popera mathuva mina n'wi bela mavoko swinene wa tirha mandiya se loko mi ku yimela timhaka ta yena kahlekahle mi vula yini hi ku loko a twa ku na xirilo hala waya ene loko a twa ku na xirilo hala waya nkarhi lowu a va ka a ku na pfalani tibuku pfalani zipi mpfula tibuku van'we va ringete ku la
na ku na yima hi ririya na sweswi vutiki ra ka hina ri hlayiseka na yima hi rona sweswi na sweswi va ri i ri sweswi fambani n'wini mi vabyaku yana titliliniki mi ya twa xiyimo xa n'wi xa rihanyo ku xi njhani loko mi chava ku teka na maphilisi ya n'hweti na n'hweti kumbe maphilisi ya lama mi nga ta ma teka hi nkarhi wo karhi ku na lama mi nga ta ma tirhisa before mi khoma hi mavabyi mi ya za mi ya rhangela hi vanhu va le matiko ya le handle va ta mi tekela switirhisiwa swa n'wina ene ku mfumo nkarhi wa mi nyika swilo wu ri hi leswi swi tirhiseni ene a mi la ta swi tirhisa se mani luya ni n'wi bela mavoko swinene a nga chavi na ku vulavula khensile papa ni khensile swinene inkomu I khensa sweswo ni tshemba ku MEC lava nga ko i un'wana wa vayingiseri va hina swinene va kha va swi twa ku ve ri mi tirha hi ku hiteka swinene n'we mi ri yini 0860002543 hi ri kusuka ka MEC ku ya fika hambi mukhanselara hambi hi le kwihi hambi hi le Mpumalanga hambi hi le Limpopo hambi hi le Gauteng hambi hi le North West hayi Mozambique a hi ngheni kwalano kambe kwala nga ko Afrika-Dzonga hi byeli ku loko u fanele u va nyika tiphesente ta ku tirha na ku ka va nga tirhi va holobye lava va MEC lava va meyara lava va khanselara lava u nga va nyika yini hi loyi un'wana mingiseri ni hleka papa minjhani buti wa mina hi pfukile minjhani n'wana hi pfukile buti loko ni kota ku mi tlhava mi ze mi ni bela riqingho na khensa swinene hayi mavonelo mamingisela hi man'wina botfet i ntiyiso botfet mo ni mi byela ku ni vone swin'wana hi president ku va va chava ku vula xiviko ti-MEC ta vona timinister ta vona hi nga ti vutisa ku va chava yini swi ri ku na swin'wana swo ka swi nga ri kahle va nga swi vona leswi va chavaku ku byela hina vaakatiko ku ri ti-MEC ta mina timinister ta mina a ti tirhangi kahle ene hambi vo chava ku vula botfet mo hi vula ku na hina ha swi vona hi ri kule na swona a hi languteni hi wa maphorisa bekikele last va vulavule timhaka ta ku na a deep slot what and deep slot va lava ku lunghisa ndhawu liya ku lunghisiwe a swi tlhe swi nyanya ku hindza laha a swi ri kona se hi leswi hi vulaka swona ku loko va ku lunghiseni a va ya ku lunghiseni va ya ku relaxeni langutani deep slot ku humeleleni sweswi va vulavula hi xiviko xa ku va lava ku lunghisa deep slot ku hava lexi va nga xi lunghisa na mingisele ya kumaka u vulavule ntiyiso ku phuphi ra mathubi that's why u kota ku tiyimela timhaka teni loko a vulavula xilo wa xi endla a nga xi endla hi nomo ntsena botpheto na mintirho yi va yi ri ku endlekeni ni khensa ngopfu mingisele loyi a nga tlhavula na ku va xave na tiambulense ti kona impela a kha ha ti vona tiambulense botpheto na meyara lo siku leri mi nga vulavula na yena va ka Malamulele va ri mani Maluleke ne ya va va kombisa swin'wana na swin'wana sweswi va nga ku swi lunghiseni ku hala ka Malamulele so swi komba kahle ku timeyara tin'wana ti kona tin'wana ti va nga serious na ti-MEC ti van'wani vo tsakisa ku hi hembela vhele tipolitiki ku hi hembela ntsena ku hava leswi kumbe botpheto 0860002553 i vule kahle nkulukumba loko vonelo ra muyingiseri i vonelo ra muyingiseri hi yo mhaka hi ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hi ta bula na vona good enough Mashego kambe ke loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi hafu ku bile awara ya 12 kambe se swin'wana mingisena hi loyi nhleka papa a na ku mina i chava ku ta xaxameka kahle ku ri va tsandzeka mani loko ku ri ndzawulo ya mati na nkululo kahle va tsandzeka a sokola ende a ku va province ya Mpumalanga ntsena tiprovince hinkwato a sokola hi mati u langutisa na Eskom na yona a yo va leyi ku makeni ka swona ku va ku Eskom ku va ya yo sungula sweswi sukela loko yi tsundzuka kahle u sukela malembe ndzhaku yi suka yi heta 6 months yi ri kahle yi phakela kahle vukorhokeri kama hi nga pfuvapfuva hi vulavuleni xixin'we hi nkarhi mi vulavule hi timhaka ta mati
loko muku holobye kumbe ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo ve le ku tsandzekeni mi vula yini va tsandzeka yini? Va tsandzeka ku phakela mati yo tenga yo fanele ku nwiwa hi vanhu hambi ku nga ri yo tenga mati manene ku ri mahoma phayipini sa karhata sa kala loko ku ri hala ka hina hala a ma heti 4 hours kumbe 6 hours ma ri ku humeni mati ende kuma ku ri hi pfuka nampundzu ya mintirhweni loko hi vuya ku hava mati loko hi pfuka nampundzu a ma humi mati fanele ya mintirhweni loko hi vuya mapalekini ka swifanyana mi swa ku ri va lava ku ta xaxameta leswaku ku ri va tiva ku ri xitele xo famba tisiniyisa mara loko va lava ku votiwa va tshembisa swilo swo tala mara a swi endleki sweswo swilo nemetweni papa nikhezi inkomu timhaka ta mati ti ni hlupha hikwalaho ka ku laha nyikaku mati a hi loyi a ma phakelaka se swi swa ku swi pfuvapfuvanini a hi tivi n'we mi ri yini 0860 00254 namuntlha ta ti twisa namuntlha ka hi lava ku swi twa kahle hi ku ya hi n'we mi kota ku nghena mi ri yini ndaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860 00254 1 mingiseri lo nhleka khalanga phethe mathevula papa minjani na hi pfukile hi ngovo sifokile na yini adolf thengwayo la bushbuckridge mara a ri ku hala vo moroleng le rome pfupheka tindhawu ta va northwest khalanga mina hi ndhawu leyi ni nga le ka yona ku na misa loyi a khomerile hale va ri i nono loyi leyi a khomele misa loyi wa premier a nga vuya sweswi bushi mape i misa leyi ya ku tirhe ngopfu khalanga a ku ri na ti-project tin'wani a ti siyiwile hi loyi a ti vulaka manimani yena supra misa loyi a wu kote ku vuya ndzhaku ka ti-project ti ya supra a nga ti siyile hinkwato ti nga endleki nga nchumu a vuya ta ti hetisa la ku vulavula ni nga tipingi ndhawu leyi hi mati a hi ndhawu leyi hi sokolaka ngopfu ku fana na nkarhi luwa ka ha ri na supra misa loyi a vuya ta lunghisa ti-project to tala swinene a tindhawini leti nga le ka yona mi vulavula hi mavito ya mbirhi hi wihi kahle kahle misa luya i nonoma loyi nonoma loyi ku nga ri bushi Andre Bush a humile kumbe na yena u endla leswi nonoma loyi ku ri a khomele a la Bush Andre Bush a ri ku vabyeni a khomele Bush kumbe u endla leswi na yena ku na ta kuma xituva ta kota ku dya hi nga swi tiveki na hi nge swi tivi khalanga mara yena u tirhile ka nkarhi wa sweswi hayi so far so good khalanga a swi koteki ku swi helela kwalano ka ku so far so good mi nga hundzi na ku i la ku dya i mana nge vanhu va la ku dya hikuva vanhu va le ku tirheni va tirhela hina vaaki ku fana na n'wina mi tirhaka kun'wana mi holeliwaka loko munhu a swi anzi hi helela kwalaho ka ku hayi va le ku tirheni loko ku ri ku va le ku mi tirheleni loko va nga ri ku mi tirheleni mi vulaka va le ku mi tirheleni ku tlula ku va nghenisa na sweswin'wana no khalanga sweswin'wana a hi nga tshiki ku swi nghenisa hikuva hinkwavo loko va nghenile khalanga hi so va nghenele ku dya ma swi tiva na n'wina a ni swi tivi mina a va nghenele ku dya va nghenelela ku pfuna n'wina tanihi vaaki va tiko reri mi nga va vhotela ya swona hi swona mara khalanga na ku dya hi nga ka hi nga swi vekeli tlhelo i swilo swa vona swa mfumo wa hina wa vandla ra hina ra African National Congress ya swi tiva ku i nawu wa kona ku ri wa dya loko u nga dyi va ta ku khipela tlhelo nemetweni ya xin'wana ni lava ku xi katisela hi xona laha ni nga kona ni le xikarhi ka northwest and Limpopo northern laha ni nga kona ku na ndhawu yin'wana va ri mukhalaneni mani loko o swo koteka ama-MEC phukira mathuba mani va vhakela ndhawu liya va ta yi vona ndhawu liya yi le Limpopo yi wela anga Limpopo loko vo vhakanyana va vona na vuhlayiseki ka tindhawu letiya ta ku fana na titliliniki ta ndhawu liya ya hala mani loko vo vhaka va mi vula yini loko muka ku na vuhlayiseki titliliniki hi ku titliliniki ko tshunguriwa vuhlayiseki mi vula yini loko ni ka ku na vuhlayiseki ni vula ku ri manese a va koti ku khoma kahle vanhu va vabyi tindhawu ta ku fana letiya i ndhawu ya le makaya trafini khalanga kambe a ni ri loko ku ri ku nese ya ko i Phet Mathebula ma swi tiva ku a swi dzi swi la radio ma lava ndzawulo ma va fonela ka ndzawulo mi va byela ku Phet Mathebula tanihi mongo u rhangele ku hi khomeni kahle no lexi ni nga xi vona xin'wana vanhu lava va twa hi wena Phet khalanga loko hi va tisela ka wena ku va na ku cinca loko hi tshama hi miyela hi swona hi ya ka vona a ku vi na ku cinca ku tsumelela ka wena hi ta ri la kona ku cinca ku va kona khalanga lero na matimba ne
unamatimba mina angikasizeka lokukhalanga for president nsena loko angayikujeni khalanga ya ku president akasiko ukhalanga Keselboto batho kwala ka timhaka to kasi mana ngete kadiwa nako loko ri kadiwa ku diwa yini 0860002543 n'wana mingiseri no aka ha ri na munhu la aka ha ri na munhu yimani hunda 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 3 nga kandziyisa rito 0657443911 loko ni kha ni yingisela ku fika sweswi ni pfumelele ni vule kwavo swi vula ku na president vo chava loko ri ku vo chavavo hi ku ovo vanhu va tikomba va nga swi lava va nga nghena ku fika sweswi a va na xivilelo xo mani a nga tirhi swona enhleka Khalanga papa njani epfokeni n'wina minjhani nene ya pfuxa nhloko swi pfuxa nhloko a ku na swa ku tlulalani ma pfuxa nhloko swi tele ngopfu va ku tala va swi kotanga ku pfuxa yini ya ri na nhlantla mahlweni ka Xikwembu amen Mathebula papa va ri munhu a nga beli va ri ni mavoko hi kule engele swinene swona mani ni mi yingiseri me ka a thuso fani vona phupho mbona phupho ra mathuva ne makhula xemo yini mantisisi na mithu ne ku mitwini wa yima ngopfu because me ri mbona because loko a nga lwa muto loko a karhi a khulumeni mitirho ya vulavula ena ngo va ri a n'wi bela mavoko yevinyi wa yima hala na hala wa yima yini vona sweswinyana ku kume tiambulense ta ku tala u koti ku supply titliliniki na swibedhlele ta ku tala mara ka tiprovince tin'wana hayi swa yala swena mi vula yini loko mu ka tiprovince tin'wana swa yela mi vula yini a na ha mi twisisini le ku voni ku le kun'wana me a swi pfala la nhlaka kona ala swibedhlele swi nge hlaya ku tirha kona hi ke fonela ambulance ku na munhu lava mi chayisile hi mi kuma ndleleni se fonela ambulance loko fonela ambulance a byela ambulance chovekile la munhu loye swi n'wi kahleka a ku va lo fa va mi teka va mi cukumeta va mi chayisa va mi hlala ndleleni hi vona ambulance a swikontireni hi ringeta ku yimisa ambulance leku yo yi tirha swo hayi swa le swibedhlele ku va busy va karhi va mi thovela va la patwini se va yile ku hi pfuna ku ta maphoyisa mara ka tindhawu tin'wana va kumeka tiambulance ta kumeka mara kun'wana nge tikumi tiambulance Let me tell you about that cancer snare. Ani jelezeli MEC Dr. Popira Matuba no va jelezel kame no bula ku na mseni mehleke president va khome ti mimbuyelo ya va holobye mirini va holobye van'wana na mseni mehleke vulavula Afrika Dzonga na switwa sweswo mi vula ku swoswele Limpopo kambe hi ku hile ku haxeleni nawu hi nga tshama Mpumalanga ke nawu hi nga tshama a North West nawu hi nga tshama Gauteng a hi mitweni hi kota ku twa ku lavan'wana mi ri yini ku fana na James Upa Mola a Gavaza a nge khalanga mina ni vona Dr. Aaron Mtswadeli va gingirika ni nga va nyika 10 out of 10 khanselara wa hina ni n'wi nyika 0 a ndzi vona na lexi a nga xi endla since a sungule ku tirha ve ku na Chauke nhleka Khalanga papa Khalanga minjani kona minjani chayisekile mi jikela kwe a swi na mhaka mi ri yini n'we Khalanga ni khensa ngopfu man u nga ku since ni mulandzeli wa n'wina ngopfu ra vumbirhi ni nghena ka Munghana Lonene a mi amukela mara ni yingise wa Munghana Lonene 95%. Mina ni kumeka hala Polokwane hala loko ni kumeka hala Polokwane mi nge ni sungula ni vulavula hi MEC wa hina wa rihanyo Dr. Matuba a va chaveli hileswaku challenge loko ku ri na problem yo karhi Khalanga va tsutsuma va ya kona va feisana na yona ene va yi lunghisa mara problem yin'wana leyi hi nga na yona hi hala ka ground level hala hansi hala ka tikhanselara ka ta hina mina la ni tshamaku kona hi le ka ward 21 hala Mankwena hala Khalanga since ku nga votiwa ku nghena mukhanselara yaloye a nga nghena a hi si tshama hi n'wi vona a endli nsengeletano
a hi se tshama hi vona xitarata xi khoreliwe handle ka loko va ku na nkosi loko hi ta ka leswi va nge hi leswi swi veri i ti-proof of residence loko u ti lava loko u n'wi fonela o ku caca a ku byela ku ri ni hleketa u nga ku ni tshama ni famba ni tirhwale ti-proof of residence se mukhansela ni ti kumisa ku yini a ni tivi ku ni ti kumisa ku yini maswiti se ni heyi khalanga ka tika mani ka tika van'wani va le ku tirheni mara ground level mina lexi ni nga xi vulaka ku khalanga hileswaku a va fana loko va ringeta ku langutisa ku ri hala ka ground level kahle ku endleka yini va ringeta ku endla research kona hi ku a ni vona va tshamile henhla le heyi mara hi le ku hluphekeni khalanga hi le ku hluphekeni swinene hala ka ground level a ni lavi ku mi endlela a swi tshamisekanga ma halaya ka va ramathuba halaya mina ni va nyika 95% khalanga 5% yi teka yini hikokwalaho ka yini mi nga va nyika 100 a ni ri nkarhi wun'wana ku na swin'wana u ta kuma ku ri ku loko ku ri na ti-challenge va ri swin'wana va tsandzeka ku hlamula swivutiso swa kona se hi yona 5% ya kona yaleyo ku na leswi mi tivaka va nga tsandzeka ku hlamula mina ni swi lava munhu a nyika ti-percent a nga languta hlayela okay ku fika sweswi ku mina n'we a hi se kuma laha mi nga ni komba kona va nyikeni 100 ke ya mani ni vula kahle ku ti va nyika 100 leswi swin'wana leswi ni tshama ni swi twa va swi vulavuriwa va tsandzeka ku swi hlamula ni nge swi koti ku swi longolesisa kahle ku ri hi leswi na leswi ma swi vona ni mi twi mara vona ku tirha va le ku tirheni khalanga ni ka se hlayisekani ni kensi ngopfu namuntlha ku nghena ka munghana lowunene inkomo Chauke swinene inkomo okay sifambise sweswo Chauke hi ya vuya na good enough Mashego yi ta hi pfuna hi tlhelo ra politiki a hi pfuhlelela swo ku kahle ku nga va ku teka tihaka ri mitsukiwi kambe a hi yeneni ka lava i un'wana wa vahlayi va mahungu va xiyimo xa le henhla lava nga hetela va kuma na masagwadi kwala ka munghana lowunene eka malembe lava vatirhi a va ha xiximiwa hi timhaka ta ku hlaya mahungu a hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwani va hi byela ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta emisekweni ya sesileli laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero munghana lowunene FM va vula tani Bulelwa Zahara Mkutukana u le ku ntirho wa yena wo n'wi tsundzuka vulukeni mahlweni ntombi leyi nga tswariwa hi lembe ra 1987 yi vuya yi hundza misaveni hi lembe ra 2023 ongeti moya wa yena u nga etlela hi kurhula sesi Bulelwa Zahara Mkutukana swi hluphe ngopfu ku va vanhu va hlaya xivongo lexi ni tshama ni nga ni vula masiku hinkwako loko lata ku swi ku olovela ku va u hlaya xo karhi xi languti loko nga xi langutanga i nge swi koti ku xi hlaya loko u twa kwa Zahara wa ka mani loko nga swi vonangi u nge swi koti ku swi hlaya kumbe ku swi vulavula hi ndlela yoyoleyo okay a hi twi mingisero mehe ku na maphorisa lama vengele ku Women College sweswi kolomo ka 10 na vo va ta va kha va nghena ku va va ta kota ku pfuna ku lwisana na timhaka ta vugevenga kumbexani hi ta vulavula swin'wana lembe leri taku ku hayi se vugevenga byi hungutekeli kambe hi tlheleni ka timaraka hi teka timaraka hi mhaka ku vana va kume tiripoto swa tiveka ku peti pasili swa tiveka ku mani i lo susumetiwa swa tiveka ku mani ku ndleke hinkwaswo sweswo se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi tikomba swi ri ku tikeni ku va president va hi byela ku vaholobye va vona va tirhe njhani a hi amukeleni muhleri wa tipolitiki good enough Mashego njhani hi pfukile njhani vutomi na me ni pfukile a khensa swinene ma khale a hi tiva ku tiripoti loko ti nga humi Mashego hi loko yi lahle buku kumbe sweswiya swo taniya sa ni swi tivi ku vaholobye ku va tiripoti ta vo president va nga ti humesi ku nga va ku ri yini mi vona yini n'we tanihi muhleri leswi swa ku sungula nkhensa bratet ndzingula na vayingiseri swa ku sungula kwalaho leswi i faneleke ku swi twisisa i mhaka ku ri lembe leri taka ku ta va ku na nhlawulo and loko ku na nhlawulo ku na swa ku tala leswi mavandla politika ku kaneta nga swi kota ku swi kuma ka report leyi ka scorecard leswi xa tiministara and nakoho endzhaku leyi i-Democratic Alliance a yi na system va ku na ministerial scorecard ma 2015 a va humesa scorecard xa vo i mhaka ku ri
ntirho wa ku tala ngopfu wa tiministara u tirhiwa vanhu va langutile na swi tiva ku ri minister wa so wendle leswi wa so wendle leswi so DA swi kota nkarhi lowu ya ku humisa scorecard so lembe leri swa tikomba ku ri va lava ku ri president a ta release leswi swa yena maka ku ri wa tiva ku ri ku endlekeni so mara sweswi maka ku ri ku na nhlawulo president Cyril Ramaphosa a nga lavi ku humesa ntiyiso ya ku ri tiministara ta yena a ti swi koti ku tirha ntirho ta ku tala ti swi koti ku tirha ntirho hi mhaka ku ri tipolitiki mavandla man'wana ya tipolitiki a ta vulavula lembe leri taka ku ri na mfumo na president na yi vulavurile ka report ya yena ku ri Bekicele a nga swi kotanga ku tirha ntirho kumbe minister manimani a nga swi kotanga ku tirha ntirho wa yena kambe swi pfuna yini loko va kha va swi tiveka ku na xiviko lexi a xi fanele xi huma ivi va nga xi humesi a swi tlhela swi onha na swo swa onha hi mhaka ku ri a ku nga laveki ku ri ku fika ka ku ri vandla ra ku fana na DA ri ta tirhisa nawu wa Promotion of Access to Information Act ya nawu ku ri munhu un'wana na un'wana muakatiko un'wana na un'wanyana loko a lava ku tiva swin'wanyana loko ku ri swi khome government kumbe private sector a nga swi kota ku kombela a ku laveka ku va na la ka website ya presidency a ku laveka ku va na kun'wanyana la munhu a nga swi kota ku famba ta dyondza ku ri minister wa environmental u endle leswi na leswi loko a ri le ka COP28 u komba ku ri ti-target ta yina ti le kwini mara leswi swi vulavuriwaka ngopfu la brapet hi mhaka ku ri loko lembe ri sungula kumbe loko endzhaku ka nhlawulo loko kabineti i selectiwa a ku na ti-target leti president a nyikaka vanhu lava kumbe a byela ministera wa maphorisa ku ri ku laveka crime vukundzukwana vu ta ehla ka ti-percent ta ku fana leti kumbe minister of education ku ri ku laveka ku va na literacy hayi ku ri ku phasa ka vanhu literacy ku hlaya na ku tsala ku fika kwala so a ku na ti-target leti nyikiwaka vanhu timinister ta COG ta ku ri timasipala ku laveka ti-improve na so loko a komberiwa sweswi ku ri ku laveka a humisa report ntiyiso ya ku sungule ku ri ku endleka ku ri report yeleyo yi nge vi na swilo swa ku ri yi nga swi kota ku lela hi swona hi ku ri yi nge vulavuli ku ri minister wa COGTA Thembi Nkadimeng u tsandzekile kumbe u swi kotile ku endla ntirho wa yena minister wa defense Thandi Modise u swi kotile kumbe u tsandzekile ku ri a ku na ti-target leyi va tikumaka so a ku laveka loko lembe ri sungula endzhaku ka loko president a nyiketa state of the nation a byela vaakatiko ku ri ti-target ta hina ka defense leti ka education leti ka maphorisa leti ku ri loko lembe ri famba na hina ta swi kota ku vulavula ku ri a hi mari leyi swi kotile leswi mi tsandzile so leswi swi endlekaka sweswi ku ri swi wona ka mhaka ya ku ri hi leswi ka swilungu va ku na aloofness ku ri vanhu lava va rivala ku ri mali leyi va yi holaka n'hweti yin'wana na yin'wanyana i mali leyi humaka ka vanhu ene vanhu va fanele ku ri vaakatiko ku fanele va tiva ku ri munhu loyi ku ri va mu rhumile wa swi kota ku endla ntirho kumbe a nga swi koti na se loko se xiyimo xi titani swa koteka ku vaaki vo va nga ndla xa n'wanchumu ku la ku vona xikokhadi lexi kumbe hi ku tshama kwala i nga va ku i ri koho hambi le nkwinya mahembe kumbe le Giyani kumbe le Thohoyandou i nga kota ku vona ha ndawulo ya good enough Mashego a yi zange yi pfuna nchumu lembe i nga swi kota maka ku na nawu leyi wa promotion of access to information act la ku ri DA tirhisa wona i nawu ku ri u nga tirhisa munhu brapet na ya loko a lava a nga tsala njhe a nga tsalela le ka presidency ka Vincent Mangwenya ku no ni kombela scorecard na mehe ni nga swi kota ku tsala ni kombela scorecard lexi so loko vo va nga lavi ku endla i laha ku ta humeka court order leyi ta ku Mashego a ni swi tivi ku endleke yini MMC Mashego kombela ku vona contract yoleyo hayi ku ri ni lava ku tiva ku ri u tirhile kumbe a nga a ni tivi ku endleke yini laha muhumelerisi a ni tivi ku endleka yini a hi voneni ku hi nga pfunana njhani ku ya mahlweni ngopfungopfu loko ka ku la u ta tiva ku ri xana loko ku huma court order yi va yi kha yi ku yini na koho loko yi humini a swi ngo to tlhe swi durhake hikokwalaho ka yini ku fanele ku fambiwa hi ndlela yaleyo president va nga hi byeli ku
va tirhe njhani vaholobye va vona ka vula swa hlupha ku vona i tirhe kahle kumbe a nga tirhangi kahle ngopfu lowu mi nga veka loko ku ve project yo fana na mati ya ku yisiwa giyani kusuka na ndoni a yi tirhiwe hi holobye senzo muqunu a hi ta ku okay ya va tirhe kahle kambe ai a ntirhi n'we mi ri yini hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hileswaku loko va ku mi ta karhata hi leswiya swa ku se mi ku a ni tivi mani a mina ntlhanu wa makume yo kota ku tlhela a hi tlheleleni ka good enough Mashego ya bula na vona ku vuye ku ri tsema riqingho leri ya ntivo ka ku nghene yini Mashego kambe hi khensile swinene loko hi kota ku tlhela hi mi kuma masi twa ku ri mi tseme kwihi ri mi tseme kwele ma ha kombisa timhaka ta ku loko se ku hume court order hi koho se vanhu va nga hetelela ku va kuma vuxokoxoko mi nga ya mahlweni ya i mhaka ku ri nawu loyi wa payiya ku fana na nawu wa ku tala ngopfu loko munhu a nga lavi ku tirha hi wo u nga kuma court order ta byela loyi a khomeke vuxokoxoko ku ri ku laveka mi nyiketa munhu loyi leswi a swi lavaka i ku ri brapet la Afrika-Dzonga ku na leswi va ku na ku classify xilungu loko u teka information u kuma ku ri u ri no leyi a ku laveka vanhu va ta yi hlaya ku laveka u nyika reason ya ku ri swilo yini vanhu va nga lavi ku yi hlaya mara loko vulavula i vanhu va ku fana na timinista lava tirhaka va janga va ku ri va hola mali ya vaakatiko a swi tirhi loko o hlaya ti-reason ta president Cyril Ramaphosa u vulavula hi ku swi ta embarrassa timinista ku ri yehe leswi swi mu vavaka ngopfu i mhaka ku ri timinista ti tatwa njhani endzhaku ka ku ri ku huma ku ri leyi u tsandzekile leyi wa defense u tsandzekile i mhaka ku ri masocha a nga swi koti ku na masocha laha loveke le lo hatla i mhaka ku ri a ku na equipment ya kahle ya ku ri va yi tirhisa crime yi komba leswaku i kurile na loko ku na maphorisa yo tala ngopfu laha ndleleni ku na vanhu lava lovaka va ku tala ngopfu hi ti-festive season na loko u kuma ku ri ku na arrival life na ti-campaign to tala ngopfu so embarrassment leyi u vulavula na ku ri swi ta va political swi ta tirhisiwa hi mavandla ya tipolitiki a ku fanelanga ku va tirhisa ni vona leswaku ti-reason leti a vulavulaka loko ti ya le court ti nga swi kota ku ti nga khoma ta tika court ta vulavula ku ri swa nkoka ngopfu ku ri vanhu va tiva loko ya ka bill of rights yi vulavula i access to i vulavula hi mhaka information ku ri vanhu va na right ya ku va kuma information so loko ya ka bill of rights ti-reason ta president a ti koho ti nge tirhi so DA loko va ri serious ku laveka vo va teka request ya ku ri president a nga lavi ku yi humisa va famba va ya ka court kuma court order leswaku before ku va na January 8 vanhu va la Afrika-Dzonga va tive ku ri report ya le ka minister ka government ka monitoring and evaluation yi vulavula ku ti-minister leti tirhaka hi vo mani na ku ri swilo yini le va nga swi koti ku tirha na leswi ku ri va tirha va appointele ku ri va tirha so loko va teka cabinet ya yena kasi vaholobye lava a va thoriwangi hi president hi ku loko ku ri ku va thoriwe hi president ivi va tirha kahle kumbe va nga tirhi kahle hikokwalaho ka yini va fanele va va sirhelela ku va nga nyumisiwi ku ve va thoriwa mina no twa ingari kumbexani mhaka ku a ni tholangi munhu mi mara loko no va na a ni thole munhu phela loko a nga tirhi kahle a ni ta swi dumisa wa tsandzeka lowu a ni ri loko o teke movha ya we wisa ka munhu a nga swi koti ku yi tirha kahle loko va vutisa ka mani lava ku yisa movha wa va byela mi nga fambisi ka lweyi loyi wa khendla u ta khendla movha ya wena so ene sweswi vanhu lava tirhaka timinister leti ti tholiwe hi hina vanhu va lava vaakatiko va la Afrika-Dzonga i mhaka ku ri mali leyi va yi holaka va hola mali ya tax ya la Afrika-Dzonga so loko president Cyril Ramaphosa ku laveka twisisa ku ri if a yi vulavula ririmi ra tikhampani a yi ta ku hina i ti-shareholders so yi CEO ya khampani leyi u laveka ku ri loko vatirhi va yena va executive va yena va nga swi koti ku tirha kahle a byela hina yi ri ti-directors ni ti-shareholders ku ri ayi lweyi na lweyi a va swi koti ku tirha mara loko u thole munhu a hakeriwe munhu un'wanyana se u ta ku no ni nge ku byeli ku ri u tirha kahle kumbe nge swi tirhi kahle so ni ta mi nyika njhani bonus a ni ri a swi nga endleka loko a humisa report leyi hina yi ta vulavula yi ri vaakatiko ku ri I know mari leyi wa education ku laveka mi nyika bonus leyi u tirha kahle hayi lweyi wa science and technology ku laveka kuma bonus so sweswi va nga swi koti ku kuma bonus hi mhaka ku ri hina hi swi tivi ku ri va tirha kahle kumbe u ta va nyika bonus u kuma ku ri van'wana va vona a va swi koti ku tirha kahle a hetiseleni Mashego loko a no n'wina ka van'wana va holobye hi wihi loyi a mi ta n'wi rhangisa mahlweni ku loyi i tirhile loyi
ka ba holo bela ba re kose ya ngarman mar hayi ngiyabula wa maphorisa swiler valeni ku ranga tirhi wa masocha na ya nga tirhi ngaku kumbe loyi a ri minister Nchaveni ngaku Nchaveni mara hayi swilo hinkwaswo a ri minister Nchaveni liye wa ku ri state security sweswi swi report ka yena and loko ku na security la tikweni u vona hi ku ri leswi swa ti-xenophobia swi a swi endlekanga lembe leri a hi vonanga July yi endleka a ku na swilo swa ku tala swa ku embarrassa swa ku ri swi komba breach ya security loko swi endlekile ngaku yehe u endle kahle ndi ku na minister wa education malembe a ku tala ngopfu ta kuma ku ri loko ku fanele ku tsariwa ti-exam vo SATU na ti-union tin'wanyana ta suka ti sungula leswaku macha va ku minister ku laveka va nyika mali lembe leri leswi a yi swi vonanga swi endleka swo tala swi komba ku ri minister swi kotile ku tirha so hi ta vona ti-results ku ta fana na ti-result ta lembe leri hundzeke na minister wa environmental wa international ray wa DECO hi swi vonile ku ri hi nkarhi leyi hi mhaka ya Ukraine vo America ku vulavula hi vo Lady R na sweswo ku tala na sweswi mhaka ya Israel Palestine ku na consistency ka ndlela leyi Afrika-Dzonga yi swi kotaka ku tikhoma yo loko ku ta ka ti-international affairs so na ye u tirhile na le wa justice Lamula na yenta ku da Lamula u tirhile na loko hi nga swi voni ku tirheka swa ku tala ngopfu ka ku chuchisa vanhu va le ka Zondo commission mara loko o languta indlela leyi ti-court ta hina JSC Judicial Service Commission yi fambeke yo swa komba ku ri ku na swilo leswi endlekaka kwala so ni nga vulavula ifo ya vona sweswi mara if a na nkarhi a ni ta swi kota ku ni va na scorecardsamende va languta hinkwavo ka vona ni ta swi kota ku byela ku ri ni vona ku ri mandle ni vona ku ri tirhile mara van'wanyana vo hayi a ni voni ku ri va tirhe nchumu yana ni ya yi lulamisa Mashego hi ta yi kumela nkarhi loko hi kha heta nongonoko wa lembe hi vulanguta ku hi ku vona ka n'wina mi vona ku ri va mani va nga tirhisa ku yini kambe swi ri tani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku khensa me prophet good enough Mashego mhleri wa hina wa politiki lava hi bulaka na vona mingiseri wena u ri yini hi le ka 0860002543 na ri teka riqingho rero ni twa ku n'wangulo wa wena u ri yini i va mani va nga tirha kahle ku ya hi leswi holobye leswi president va nga ri ku khuvuleni kambe sweswo hinkwaswo antaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM inka hi timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava hi nomoya sesi leliya nhlabangwana kusuka kwalaho ni teka riqingho rero ka 0860002543 ku ya amahlweni hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini hi le ku vulavuleni hi matirhelo ya vaholobye va Afrika-Dzonga loko va nga tirhangi kahle kumbe va tirhe kahle hi ta vuya se hi tshunela kwele ka president se swa ha languta vaholobye hi ndlela leyi vaxumi khalanga hina ka vaakatiko va khomanani ward 10 a hi swi voni ku ri mukhanselara wa hina u tirha yini eka miganga hinkwayo ya ward 10 ho vona vubizi bya yena byo manager mabindzu ya vanghana va yena le ka RDP ka BEPS naswona murhangeri naswona vurhangeri bya masipala wa Malamulele va swi vona kambe va endli nchumu ku hava masipala wa Malamulele se ni ta swi teka ku hunguleri ri lo lahleka loko ku ri ka ri lahlekangi swi vula ku mi ta swi tsala kahle hi swi kota ku vulavula 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweni mingiseri ku yena angula a ku yini i bela riqingho inhleka njhani papa hi pfukele n'wina minjhani hlayisekile okay no bizo sikala thindisa inkomo wisi mina ungena ka mhaka ya banyasa sofeti ya yini papa yi tirhile ntirho lowu nga wu tirhi le henhla ngopfu ri va tirhile switandzhaku swa vona swin'wana swi kahle swin'wana swi bihile ya vona la ka ku lwisana ni timhaka ta va scrapyard va kandzisa matlhelo gezi va tirha swona ka timhaka ta tinyawopi va right kambe loko va fika la ka mhaka ya vanhu va ku ta hi matiko handle va xanisa swona hi loko ku endleka yini loko
nkarhi wun'wana loko va fika va ku pfala so va lava ku secha ku va lava mapassport before munhu u hlamula xihlamulo u tikuma se u biwe hi mpama se swi va swi ni qaka swa ku loko swi famba hi ndlela yeleyo ku va karhi u tirha swa ntiyiso ke eka vanhu va le handle ya loko vo za va fika ku bukiwa kuma swo ka loyi munhu a ku tele vo Mozambique Zimbabwe so ya hela ku biwa ya hela ku biwa lero a va tirhi ku va khoma vanhu ku nawu wa Afrika-Dzonga wu ri ku ya hi vumbiwa tiko leri ra hina hinkwerhu hina hi nga kokwa andzeni se hi fanele hi khomiwa ku fana hi nawu lowu hayi a va hi khomi ku fana a va hi khomi ku fana xena ku na muhiza mun'wanyana tikuma bohe ngopfu ene a swi mhaka yi va Terry Street loko a ya fika mahlweni a ya ku ripoteni a lexi nga ta va nga mi byela xo ta mi byela swo protect a hi tingheni hi ta n'wina kule a muri kona vona ku mhaka yin'wana ya ku tirha ngopfu yeli ya ku se for hina hi va ka hi ta hi matiko vo Mozambique so swin'wanyana hi ta hi lahleka nawu hi tilwela a ku ta boha hi munhu wa ku loko u mu langutisile ho hlonipha uniform mara yena a nga le ka xiyimo xa ku kuba swa tika mi vula ku mi nga n'wi tlakula hi face a ya ku pfindi loko u hlangana na vobisi so vobisi va ba xibakele kambe xiaki mu xibakele kambe loko munhu a nga ndli swa xinawu a ni ngo swa mangaleriwa swi swa mixakolo hina vanhu vo ta hi ku famba a va hi tekeli nhlokweni mi vula yini loko mi nga mi tekeli nhlokweni a muzalo a nga biwi i chomi ya mina phela Princess Gauke i biwile loko a biwa ya fika a thembisa police station a ni ri va tirha va thembisa police station a rhava swo loko a fika a report va ku leteta hi tingheni ta kwele mi nga bani na kona and loko ne sweswi loko a vona se silweto ambile vavi i tlhe a rila vona ku boha hi wansati leswaku wena u ta hi le handle vona ku mhaka yin'wanyana yo biha ngopfu yeleyo kambe loko va ku leswi a swi endliwi mahinda phela a mi heleli kwalana ni ya sweswo a ni ri mhaka yin'wana ku nga tivi a vuxokoxoko bya swona swa ku fambisa mhaka leyi wo helela kwini ni mi twi ya ni mi twi papa inkomo 0860002543 hungu hi leri va ka Eskom veri Eskom yi herise load shedding ku fika nkarhi wolowo i hungu leri ri kumaka hayi ku ta va na load shedding na madyambu ku ta hayi load shedding yi herisiwile ku fika nkarhi wolowo swi vula yini va le ku wineni ka timhaka ta gezi swi vula ku holobye wa gezi hi winini i va teka lo mixer ni twa ku yerile hleka hlekani botete papa mpfukile hi pfukile ngovo hi pfukile ku na nkulukumba wun'wanyana botete ma mina ta vula ku yena wa tirha swinene wa tirha kusuka kwale ku sunguleni a ku na lomu a khomaka kona ku nga lunghi nchumu kun'wana na kun'wana laha a khomaka kona ku fanele ku lunga mani i mahaxi wa kwala ka Munghana Lonene wa Afrika Wa Vulavula mani botete wa tirha swinene mi hetela vayingiseri mi hetela vayingiseri nkarhi a hi le ku vulavuleni hi swona se swi na mi vulavulaka hi swona mo hetela vayingiseri nkarhi ma swi vona a kona muyingiseri mina mi susa mina moyeni mina a ni holobye mina hina hi le ku vulavuleni na vaholobye mi nga heteli vayingiseri nkarhi hayi ku na yin'wana mhaka yi nga koho muyingiseri wa mehe va vulavulaka hi timhaka ta ku veri ku na swikolo leswi swi khomaka ti-report ta vana hikokwalaho ka ku va vatswari va kolota ne Afrika-Dzonga ku na swikolo leswi swo ka swi nga hakeriseki swi nga hakeriseki ku va vanhu vana va xikolo va ya xikolweni ku na swikolo swi nga hakeriseki so loko mi ze mi teka xiboho xa ku yisa n'wana ka xikolo lexi xi hakerisaka ku na swimbirhi leswi mi fanele ku swi endla i ku xa ku sungula mi fanele mi hakela ku xikolo xi kota ku tirha kahle xa vumbirhi ku loko mi tsandzeka yana ni mi ya vulavula na vona swi ni jumini mana swa ha kotakanga ma swi vona hi leswi swi endlisaka swo a mo nyamalala loko se mi endla swo nyamalala va hetelela va teka report va tshama na yona va lava ku mi ta vonaka ivi n'wa mi tsutsumela ka Munghana Lonene mi ku mi va teka report ma swi vona i swin'wana swa leswi kumbexani tanihi vatswari kumbexani na hina hi fika kun'wana hi nga kunguhati kahle mi tiva tiphati leti mi ti endlaka mi ndlela n'wana wa ka grade 1 n'wana wa grade R loko a ya ka grade 1 ma tiva mi endla mali muni mi timba n'wana va tirhisa timali to tala
a ni vuli ku mi nga handli no vula ku mi fanele mi kunguhata mi swi tiva ku loko mi endle mali mi tirhise mali mi fanele mi yi tirhisa ku yi tanisa ku yini n'wana wa xikolo ya dyondza malembe ya 12 a high school kambe ku na vayingiseri loyi ni hlekani botoro njhani papa mina hi pfukeni n'wina mi njhani pfukeni makarhi ngani mi nga ta hlamula ka leya vaholobye le ya mi nga ta veka ka vaholobye vanharhu a ni lo wa magondzo fikile mbaluli na beki qele na Pravin Godhan ni va nyika 0.95 minus 0.95 a va tirha nchumu vo usa tiko kambe ma sunduka ku mi swi hlaya njhani ka lembe rihi ku holobye wa transport va vuye va cinca loko lembe ri hela na loyi a nga kona sweswiwani u ka ni nga za ni n'wi tiva loyi a nga kona i holobye manana Chikunga a ve le ku tirheni ka nchumu na vo va fambe hi ndlela ya fikile mbalulu hi mhaka yini hi mhaka kara botsate loko mo nghena mapatwini futhi sweswiwani madecember lama mi languta titrailara leswi ti nga rhwalisa swona ni mi vheta mi twisisa ku swilo leswiwani a hambi wena i nga wu tivi nawu i nga dyondzelangi nawu se le magondzweni na marhwalelo i vheta swi vona ku swilo leswiwani swi totally out of order loko yi buluka yi phancha yi khosa ti-accident tin'wana to chavisa ngopfu mi kuma ku yi tele yi ndlula na bazi ku ya le henhla leyi mara yi koki baki kambe ku tirha holobye na a ni botret veri bola yi suka nhlokweni ani loko va wu landzelela vona ni loko i ri murhangeri i lata ku i tirha kahle i fanele i landzelerisa swilo swa wena ku swi famba njhani vanhu va hina a va ha landzelerisi vo tsakise ku va va nghenini vona ongeti lexi nga kona ku na papa wan'wana va ngeti ko dyiwa fini la un'wana na un'wana i nghenela ku dya ni mi twi so inkomo awara ya n'we henhla ka nhloko u yingisela nongona ku Afrika Wa Vulavula mahungu ya misava hi lawo ya landzela hi nomu wa sesi Lilian Hlabangwana ya sesi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani khalanga na muhumelerisi Cindani ni la ku ta na tlhelo rin'wanyana ra van'watikontiraka lava va nikiwaka mintirho va tirha swilo swo ka swi nga hetiseki i mhaka yo biha yo ka yi nga amukeleki hikuva a ku heteleleni va teka mali leyi a yi fanele yi pfuna vaaki va famba na yona yi nga ha tirhangi nchumu mo ni kombisa muhaxi ku ku na n'watikontiraka kumbe muthendara loyi a nga nikiwa ntirho wa ku endla darata leyi nga kona xikarhi ka Zimbabwe na South Africa a endla darata ya xiyimo xe le hansi swinene mhaka leyi nga ni tsakisa muhaxi i timhaka ta ku sweswiwani ku na vulavisisi lebyi byi nga endliwa kumbe byi nga ku endliweni hi mayelana na munhu yaloye se a ku ta va dyondzo ne le ka van'watikontiraka lavan'wanyana loko ku ri ku a va landzelerisiwa hi ndlela yaleyo i Sam N'wanati ni ri ku aka Malamulele ni mi twile N'wanati mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi mi taku na yona lexi ni vilerisaka ku lava va hi rhangela kona vona hikokwalaho ka yini va vona ku ngeti a va vileli vona nga ri va swi na mhaka ku munhu u ndla ntirho u tlhe u nga heli a ndzi tshama ntiwa ku munhu i khomiwini kumbe munhu a ni swi tshama minkarhi u ta u twa ku ntirho wu tshikiwini munhu la kha u tirhi nyamalarini a nga nyamalala ku ri ku loko ku rejistara khampani va lava vuxokoxoko hinkwabyo na ku i huma ka manghena kwihi mativayi kambe hambi swi ri tano i tlhelo rin'wana leri kumbexana ri nga na nkoka ku hi nga ta ri languta ku ya mahlweni wena u ri yini ke 0860 002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle endzhaku ka leswi xana no swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko kumbe swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe vuvabyi hi ku angarhela u nga vileli hikuva Professor Hlathi va kona ku ku pfuna tindhawu laha Professor Hlathi va tirhelaka ka tona hi leti landzelaka hi Musumbhunuku ve le Pitori i Ravumbirhi ve le Polokwane i Ravunharhu ve le ka Malamulele i Ravuntlhanu na hi Mugqivela ve le a Johannesburg loko i Rustenburg ku ri Sonta loko u lava ku tiva masiku ya le Troy and Beckersfort Nelspruit na le Auchenhoek u nga va WhatsApp eka 082 765 2815 kumbe u va bela riqingho ka call center ya vona ya mahala ya 0800 014 531 Professor Hlathi the one and only rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911
sweswi inhlangano botpet mhlangano nayita ka novela ka Madobi mina ni ri ministara Senzo Mchunu va hi fiyerini tanihi xifundzankulu xa Limpopo la hina hi tshama kona loko van'wana vaaki va kha va ri lava ku vana vo 6 months va tshama va vona mati hina hi ri nga va na swin'wana swo 5 years hi se tshama hi vona mati tindhawu leti mina humaka tona loko mi nga ri na pondo yo xava mati kumbe hi nga rindzelangi mpfula yina na beja mi nge mahlambi mati so a minister Senzo hina va hi tsandzekile ka va meyara kumbe xani vona va nga kule hi ta ku va tirhini kumbe va tirhani kahle mara hi ku ya hi va khanselara vo tala ku nje hi la hina hi nga kona a ni vonanga nchumu a ni voni nchumu ku tirha ka mukhanselara cause mukhanselara u ta heta tiwheti na tiwheti a nga fambangi a mi pfuxela na ku tiva ku swilo swo manjani so hi ta tshama hi ri ka swilo leni hambiloko va nga humesa president hi swiviko swa matirhelo ya vanhu lava eku sweswi va nga ta swi kuma va tivekela ntsena kambe hi matirhelo matirhelo ma le hansi ngopfu swinene a ku na matirhelo lawa ma hi nga ma vonaka ma nyawula ni silva maleka brother inkomo khalanga na muhumelerisi kwalano munhu loyi mina ni n'wi belaka mandla swinene ni ku tirhile ku va ku no va pfa va n'wi kavanyeta a va n'wi tshika a tirha ntirho wa yena ku hetiseka Dr. Aaron Motsoaledi wa tirha nkulukumba luya leswi a swi vulavulaka swi na mongo ku no vanhu vo tekanga ku no leswi a swi vulavulaka wo ka nga lavi vanhu va matiko ma le handle u ri vanhu a va ti va khome tiphemiti vanhu va ta hunguteka la va tele ngopfu vanhu va pfumalaka tiphemiti mina ni vona tirhe ngopfu nkulukumba luya ku va ku no va pfa va n'wi kavanyeta mani va n'wi kavanyeta a va n'wi tshiki a tirha ntirho wa yena ku hetiseka wa tirha nkulukumba luya na loko sweswi va ku u le xibedhlele mbilu ya mina yi vava ngopfu swinene hi ku wa tirha nkulukumba luya ku pfariwa ti-border gate ku tirhiwa kahle vanhu lava tirhaka ka ti-border gate va tirha ku hetiseka inkomu Khalanga mina ni vona nkulukumba loyi wa minister swa mintirho loyi holobye loyiwani Thula Sinqisi hayi mani a nge le ku tirheni swona vonani mani why kasi vo va nga endli ku fana maybe na va home affairs na yini va pfe va yisa timobile ka swi tiveka ku wa mbirhi ka magoro ya ta a tiyani wa mune ya ta hi sweswo ma swi vona se no vulela ku ri hayi mani mi yisa luyani a nge le ku leswo loko mi hleketa ku ya ka ndhawu liyani va nge hi le ka labor hi leswo mi nga u monikiwa tipiki va ku famba cela goji hayi ndhawu liyani mani na loko ni yi hleketa hi yona no na khensa khala la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula i xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongora ku Afrika wa vulavula 16 ntsena ku bela awara ya 13 nongora ku Afrika wa vulavula ka mugala lona FM we fika makumi hafu ku bela awara yan'we ivi ke loko u fika makumi hi huma so ivi miya tikuma mi ri na nongonoko dzumba ra mina Mchangani na Ike Ngoveni va fambisa sweswo ku fika ka awara ya 3 loko xipano xa khoma ndlela xi miteka xi famba na n'wina hi ndlela yaleyo hambiswiritano a hi koti mingisa rome 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa we wu khome yini sweswi hayikho hi le ka tin'wana na tin'wana titi mi nga na tona ku fana na leti nhleka khisimusi bokisi muyingiseri a nga rhangeli muhaji a ku khisimusi a swi kote a ri xikwembu xi kona hayi xi kona a ni ku vula n'wina xi kona tanihiloko mi vurile ku tin'wana na tin'wana liya mi vulavula hi yona liya president a nga vulavula leswiya a va nge swi koti ku ta vulavula lava DA hi ku a ni ma va vona vanhu lava hi nga na vona ka African National Congress i tona a va byela ku wena minister wo karhi a wu tirhanga kahle ivi va konyolola ku vanhu va na xithaka va ku tiyela mali leyi a wu veke mantirasini ni vula i swintili Makashule loko va n'wi suspenda Makashule na yo teka phepha suspenda president kambe hambi swi tano sivara va vuyile maphorisa ya hina andhakane ka tin'hweti ta kaye se lexi a ni ta ku vula xoka maphorisa ya hina a va si va na ntokoto a va landzeleli ntsena maphorisa lama nga na ntiyiso lava nga ta ka va nga va hambukisi ku tirha hi leswi va nga hlaya swona kumbe leswi va nga dyondzisiwa swona a college
sivara wa mina buku a hi hembi loko kuma nkarhi ta mi nyika tibuku leti ta mina mi hlaya Policy Act 68 of 1995 a yi hembi a yi teki mali yi yimela ku peluka loko a tirha a hola mali ya yena leyi nga yi tirha ku hela ka n'hweti kasi nawu lowu nga vekiwa wa 1977 lowu minister Lamula a nge te i wa khale a nge wu koti ku wu cinca lowuya na wona loko maphorisa lama hina ma nga wu landzeleli mahlaya tibuku hi ku ya hi section 49 loko munhu o tirhisa matimba na la swi nga fanelangi ngopfungopfu futa ro tirhisa xibamu xo sungula eka xibamu khoto yi khomeni kwalano yele ya futa ya xibamu hi na nkoka ni ta ri teka riqingho rero ya mahlweni endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula emakwembirhi timina ya tintsena ku bela wara ya 12 a hi tlheleni ka peluka dana mtombeni a hetisa a kha a vulavula hi timhaka ta vusompfa bya xibamu a hi xona xo pfula mporosi kumbe bodle ra byala ri ku pha xibamu a wu pressa trigger loko hete ku khokha eduvula moyeni nkarhi wun'wana na wun'wana xibamu lexiya i xi kumaka veri i 108 loko va ku nyika le xiphoriseni a hi xo dlaya tihomu hi makhisimusi xibamu lexiya loko i xi tirhisa vo to ku tekela lava nga na matihlo kumbe le ntirhweni wa wena station commander lexi tivaka timhaka ta xona xi to ku disarma ivi i tirha i nga ri na xibamu hambi ku ri khoto loko va ku pfulele milandzu lava i nga va kombeteli hi xona wa pfumeleriwa magistrate ku disarma i nga ha tirhisi xibamu se i salela ku tirha i nga ri na xibamu ene a ha tirhisi swimorhonjisi masiku lama i ta va peluka ka tinyinyona i ku ni tsaleleni grievance ni tlhela ni kuma xibamu swi koto tlhela ku vuya sanction leya ya ku a wu swi koti ku khoma xibamu i na futa i tshama i duvula na leswi nga fanelangiki ene xibamu ro hetelela loko ni ta mi hlamusela ni pfala va tata lava ka IPD loko i duvula hi ku ya hi Act 1 ya 2011 ya IPD Act section 27 loko tirhisa xibamu futa va ta ku kambisisa loko va heta ku kambisisa a swi heli kwalano i ta tlhela i ya eka disciplinary ntsinyo wa le ntirhweni ene xisiwana mbuya phete wa vanhu hi wena breadwinner kaya va tiye hi wena ivi ya kumana na mutshama xitulu loyi a tivaka ntirho wa yena a hi yena ivi a ku gweva ku ka regulation 12 section E 12C xilungu va ri dismissal i hlongoriwa i vuya se i ta sungula ku jikajika se lava a va ku vondoka va ku a yi ri ya yini a ya lava yini le college yelo hi vurile ene mi swi tiva swi va ri loko za i gweviwa a kota va ku a va ku fayini swi herile swa wena swa ntswalo va ku fayina hi ku i nga ta tenga a ntirho yeni inkomu 100 0860002543 mingiseri hilo inhleka aye papa me fukile khalanga wa mina fukile minjani na khizimuzibokisi no ani mi swi twangi muhaxa a nga byeriwi sweswi i muhaxa a byelaka lavan'wana okay ani ho haxa hi hina hi haxaku ni mi twile khalanga khizimuzibokisi a hi mi tweneni mi ri yini n'wana a ni ku masungulo ya mina hi leswo muhlari wa n'wina good enough Mashego va swi veketerile a wu swi koti ku i nga vulavula xikaso wa swi landzelela sorry khalanga manito ni mingiseri a ku ri na noise yin'wana yi landzelela sorry about that a wu swi koti ku i nga vulavula hi performance ya ti-ministers ti-mayors na ti-minister na hinkwavo lava i nga tivi performance appraisal ya vona ku hi ti-area leti a va fanele va performa ka tona wun'wana swo ya hi ku i yime ka layini yihi ya fence wun'wana a nga vula ku va tirhile wun'wana ka va tirhangi yo fana loko ri na vana vambirhi i xavile wun'wana pasa ya khisimusi wun'wana nge se n'wi xavela loyi nga n'wi xavela i nga va i ri a good dad ka yena mara loko nge se n'wi xavela swa ndzi i nga vi mutswari wa kahle ni vula yini khalanga
a hi languteni Department of Health a Limpopo lava already ka ti-areas ta vona va nga kuma ti-ambulance va nga vula va ku Dr. Popera Mathuba i tirha kahle mara me ni tshama tiyana na sweswiwana ambulance ha hakela 1.6 ku yi yisa a Elim because ti-ambulance a ti kona laha ka Majozi so ni nge vuli ni ku ka mina va tirhile loko mina vanhu va ha struggle ku humese ku kuma ti-ambulance hence ni vula ku ene issue ya ku languta ministara kumbe MEC a wu languti area yin'we swi nga endla va xavile ti-ambulance okay a siyeta kona ke switirhisiwa swo kona na titliliniki ke mimirhi yi kona na so ni ringeta ku hlamusela vatirhi va kona na vatirhi va kona na maswana loko ni la ta languta ka Department of Education for instance swi nga endla vana va kha va pasa mara vana va ha ri ku feni swihambukelo swi kona na swa manguva lama na a ka ha ri leswiya swa magoji na maswana malwangu ya ti-asbestos ya susiwile na kwale va vungela ma ha ri kona se ma yi vona ku ri that's why ni ku yi hi kambirhi i nga languta sayiti ra ku pasa ka vana i ku va tirhile because ku na swimbirhi khalanga ku na political will ku va na lava va nga ti-DG operational for instance administration loko ni languta ka mati minister a nga ha vula ku mina a ni pfuleli mati it's a fair kuna vanhu lava va nga ka operational va fanele ku va pfulela mati mara ministara i provide switilo swa ku vanhu va kota ku pfulela mati na that's a question khalanga liya ya minister Sezo Mtsuni wa mati mina loko a ku ri mina a ni ta va nyika 50% so far ni voni nga ku vele ku dlambeni leswaku vele ku yi va timbeyambeya munhu wa vanhu va ya hala na hala kumbe vona ku mati ya kona vo lo kuma ku ri lava a va nga va kona before vona va onhe swilo ma swi twisisi a ni swi twisisi mi vula yini ni vula ka issue fanele Giyani i nge n'wi blame minister Mtsoni ku va mati ya nge se fika a Giyani for now because 3 billion yi humile a nga ri kona yi hume yi khejiwa the question i ku sweswi a nga fika ministara u endle yini lexi yi nga endlaku ku hi n'wi rita hi n'wi nyika performance lowu wa gezi lowu mina entirhweni wa mina va ndzi byele ku munhu loko a nge se heta lembe a wu n'wi rate a wu n'wi check performance ya yena because i ta n'wi rate ka yini masivisi na yena wa ringeta ku timbeyambeya a vulavula xinghezi va lava n'wi twaku va n'wi twa hi fa ya ka stage 1 hi fa ya ka stage 2 hi fa ya ka 7 and mi nge ni nga n'wi rate lowa gezi xi le hansi nyana for mina mara ti-municipality khalanga nge ni vulavula hi Limpopo ni voni ingaku the provincial government under tatana Mathavatha yi tirhenyana kahle loko ni languta clean audit lexi ni xi langutaku mina ka department before ni languta service delivery khalanga ni langutisa matirhiselo ya timali are we getting clean audit na hi sungula kwalano loko timali ti tirhisiwa kahle swi vula ku na service yi ta ya evanhwini ni vone ku ve na improvement nyana a Limpopo ka ti-department leti nga kuma ti-disclaimer leswaku hambi swi tiva ku mali yi tirhe yini ingaku a ho va na department yin'we loko ni nga hoxisi leyi a yi kume disclaimer tilo to tala leti a ti movile away na timasipala to tala ni nga nyika example hi timasipala to fana va Collins Chavani ti kume ti-clean audit a hi va beleni mavoko hi vula ku loko munhu a kuma clean audit swi vula ku mali va ti tirhisile leswi a ku yiviwangi timali swi vula ku timali ti tirhe kahle masivisi so on those a swo vula ku ti tirhe kahle swo vula ku timali swa tiveka ku leyi yi tirhe yini leyi yi tirhe yini se swi vula ku swi nga tiveka ku swi ndle patu kambe mi kuma ku patu ra xiyimo xa le hansi yaleitsana da topic kwana da day ya xiyimo ya quality ana ha vulavula hi matirhiselo ya mali quality hi swin'wana i ya xiyimo xa le hansi patu mali yi tirhile yi nga va yi nyamalarile mara mali yi humile ya tirha patu leswi ni nga ta ku hlamusela swona yi humile mali hi ya tirha patu ivi ya mali hi mhaka ku loko tirhiwa patu ku xera vakhalanga ku xera vasambo ku xera mani ri hetelela ri va ra xiyimo xa le hansi mara clean audit yi ringeta ku hlamuseta ku hava vumbabva bya timali ti humile timali ti ya tirha project yo karhi the quality hi yona yi nga a challenge leyi a hi fanele hi vulavula hi yona so ka timasipala to tala ni vona ingaku tatana Makamu
MEC Bioscope Makam ba tirhile hina ti-department hina ti-municipal to tale ti nga move away ka timhaka ta ti-disclaimer kuma unqualified audit ti tirha kahle na sweswi va nga ha ku xavela tihosi na tiyindlu ti le ku akiweni sweswo tani hence khale nga ni ku swo ya hi ku i yime ka sayiti rihi ra fence wun'wana lowu a ha yimeleke yindlu sweswi ka yena service delivery a nge vula ku tatana Makamba va tirhe kahle because a yi se n'wi fikela yindlu mara ka laha nga kuma yindlu i ba mavoko hence mi twa ni vulavula hi timhaka ta ku ri swo ya hi ku i yime ka sayiti rihi mimirhi health center yi kona na yale is a challenge mina na ha tshikelela ku mina nge vuli ku Dr. Popira Mathuba va tirhe kahle ni mi twile a mi mi nga ha tlheleli mi twile a mi ni pfumeleli ti chayisela loko i phindzaphindi nga ku amatlathangulu leswi vula ku swa vavanyana mara swi lunghile i xo hetelela khalanga na ha ri ha nkarhi ni kombela ku chayisa xo hetelela mi ta hetelela siku rin'wana papa ni khensini danke khalanga wa mina hi fikisa sweswo makumu ka nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula nongonoko tsumbana mina wa landzela na Ike Ngoveni kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi ta hlangana studio 1 agiyani mnduku hi ku tisela nongonoko Afrika wa Vulavula ku hela ka vhika n'wina ku vile ku rinene ko lowo n'we swi mi khumbaka vayi ka swi va khumbi vo to swi twa kunene namuntlha mi lava ku ni hlamula hayi vete ni nga ku hlamula hava swi tiva swi ta hoxeka yena ni Colombia imani ya le ka Cecily leyi Cecily leyi sala ni mitirhi